Padre Augusto Campus CMF Paro Kulolotoy hamotuko sarani sira celebra misa lorong finado hodi hanoin hikas ba maluk nebe ia ona mundu seluk. Celebração lorong finado ne halau ia igreja Paro Kulolotoy diocese Maliana ia lorong rua bulan Novembro tinang rihung rua nolore singrua quarta-feira semana ne. Padre Augusto Campus CMF explica. Lorong ida bulan Novembro, igreja hanoin ba santo no Santa Sirahotu, nebe hetang ona mori samotu konai maroma. Lorong rua bulan Novembro ne, hanoin filafali, inan aman no mongalin sira, nebe mak mateona, mai besedok hetang fatin dia ka ia hela purgatorio. Hanesang ema nebe se mori mundu, continua reza baklamar sira ia purgatorio, atu hetang lalais mori srohan laik, hamotu konai maroma. Dia 1 de novembro, nebe igreja hanoin ba santo no Santa Sirahotu, nebe heta nona moris hamutu kon na Roma. Iohin ita hanoin ita ni mang alin sira, nebe tarik sidok hetan fatin dia, ia momento ida ne momento furak ida atau ita hanoin sira, laos det hanoin saudades maibe ita reza basira, oferece misa basira atau none sira bela hetan moris rohan lai hamutu kon na Roma. Padre Augusto Campus CMF Mosdehan, celebração lorong finado, ba ia tinang rihung ruaro nolore singruane, sarani sira antusiasmo tebes, participa misa lori ai funan no lilin, basiranya cemitério Iraquirak. Reportagem Febriana dos Santos, Televisão Timor Post.